Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ibagang manteg paiso, Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo ka din ken Eloisa. Nagkunaan niyo iti dayta. Anya ti kayat asawon, ti pa nagsarak yo. No ibagak asaan nan akayat, gapu kada kayo. Anya? Gapu iti inaramid yu idi apanangid na dayumi. Saan ako nakayat? Nasayaat no kasta. Kat nilangan munik, ti pa may sab. Anyat inaramid mo? Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atil mo nagtibanag ajak matelmon? Tanya nga rodita. Ag-divorce kayo latakan ni Monique? Nga oray no saan na kayat ni Eloisa ti makisinubyan kan ka? Anyat mapasama kitibiyag mo? Saan da ko napagdanagan, Mami? Makamu ako nitibiyag ko. Tilang makunak, iho. Isardeng mo nga idildil tabagim itid ay jay nga Eloisa at adi nakamat gaya man kayat. Kas itinakunak. Bay andaklatan, Mami. Amok mat tinasaya at kun saan para kanya. Oh. No talaga di na kun kayat ni Eloisa. Awan maaramidak. Ngam agtali na agtulatan iti puso ni Eloisa. Nakasagana ka nung tilugan niyo kung ni Dawal, madam. Sige. Sikapay lang ti makamo dito balay ito niyang mapanak iti opisina dahi di agraraman na konsihal kano. Ni ka di Councilor Eloisa, madam? Wan, salangadik man. Anya? Diyak magustuhan ti panagsarak dakin, Jonas. Ayun, madam. Nasa ukanyak ni Dawal, nakita yu da Eloisa ken senyorito iti may sa restaurant. Wan, kat sana ka mamati timbaga ni Jonas, asaan na kayat ni Eloisa. Ti makisinubyan ken kwa na. Nyalagit din ni Dunya Candida. Nalabas mo't latiguranan ken Eloisa. No saan na akayat? Di baybayan na latan Kadni mo't Jonas. Agalaalan samot ti panunod na. Ti dakas na dayta. Dua babae ti mapukaw na. Ti pudnungay ayatan na. Adi mo'ten mangayat ken kwa na. Ken ti saan na nga ay ayatan. Nga mangay ayat mo't ken kwa na. Jak nang namaan amasa nga ili kayo, Donya Candida. Anya ka diti may pay ko kada kayo? Nakalipat kan san, Apo Councilor. Anya di kayat mo asawan? Di ka di balance ko? Iti isublik kada kayo, Candida? Saan la dayta? Nalipatam titulagan asaan kayo ngagpakpakita. Ngam anyat inaramid yo. Awan ga po na di ka mabalinti agsubli. Donya Candida. Saan lang aga dayta? Awan ti rumpa nga pagtangsit mo kanyak. Tano saan aga po iti kwarta ngayon tenmikan ka abayad ti panagayat mo kan Jonas. Saan ka nakaadal? Dayta ka diti mayam dito Donya Candida. Ti mga pa kanya? Saan ka nga papaan? Ibagbagaklaan ti pudno? Kanya ti kayat mo apagparangan ita? Iti pan nakisinarak mo kan ni Jonas. Kayat mo ngagsinubyan kayo? Anya? Ray anya pa itinagteng mo wano nagunod mo ita. Sa anak pa'y lang o manugot ada kayo ti agasawa iti anak ko. Maawatam? Saan to Apulos? Uncle, saan ko nga amuno anya talaga tirik na ni Insan Eloisa? No maminsan, masipsiputak ang maimay-mayan. Anya? Jak amuno anya tiga po na. Ngam sipot iti nagkita da ni Jonas, ken naggapo ni Donya Candida iti opisina na nagsasawan na. Ay, nagdakasan.
Saan mat kadi adya nagsasawan na kano? Ngam impet ng kano ni Doña Candida. Nga uray anya pa tinagtangan ni Insan. Saan na pala nga kayat ni Insan para kini Jonas? Kunamit la nagwapo la unay ang ti anak na. Ilakasan na kumaa. Una yan ta ilakasan, Kel. Sumag. Masurunak. Isuda pa ikat kumanti. Ay napaw. Ngam ko na ni Insan, apulos nga awanan iti plano kan panunot na makasinubyan kan Jonas, Uncle. Ay, saan ko abiangan daytan? Tabukod na arik na, baraw. Awan mo't ngamin husto a panunot da dya, Jonas. Pasurot latta iti inana. Kan, di na impakita, di pa nang supring na kendon niya kandida. Sa balik, di bagbagana, iti aramid na. Uncle, nalupoy, no talaga kumaadi na kayat ni Budeg. Apay ang nagpasulisaw, ket idi ibagada nga agkasardan. Saan man laang ang nagkadkad. isupay, ah? No di ket talaga ang nalupoy alalakay. Kalpasan na. Ibaga na nga ay ayatin na ni Eloisa. Isuan na saya at mag, ta saan daan nagkatuluyan ken Eloisa. Monique, apak mo pa yan na talaga ti mga opisina dati opisina ni Insan Eloisa. Apay, saan mo kayat? Kayat ko iti kasta, kanayon ka makita, kan mamingmingak ti kinapusaksak mo. Anyan, sobrang day tapalabog lito, ha? Ibagbagak lang ti pudno. Naggasat ko nakmanan ni Jonas. Angam, langgong mat. Saan ta napagsaritaan day di amo ko? Saan ko nasayangan din pa ay ko kankwa na nga ayat? Adi na inig ka ni tipatag. Walmat kat di Bilang ko lang napasa tinapalabas ni Jonas. Kat ulitak tinaybagakan kan. Saan ako nagpalpalama iti ayat puno pang matag. Naaklon kun, tinagbanakan ti ayat ko kankwa na. Sa bagay, Adda na ibagakanyak ni Councilor iti panagsarak da. Kat sa palakan ko ma, kasardinganan ni Jonas. sapay kumaa Monique. Kan nakita ka no pa ida ni Doña Candida. Wan nga rod. Sigurado. At tapon na nagkinaawatan man enda Jonas kan Councilor Eloisa. Ngam dakala bito ti kasta nga atap na no bilang. Amo Monique, naggasat at talaga ti ayatan. Ay, aday taka manin lito. Palpalok magam ti pusok. Podno ti bagbagak. Kumusta di ba nagsarita yo kan Councilor Eloisa, madam? Imparopak kan kuana. Nga urayan niya pa itinagunod na itan. San kulat tapaya kayat para kanit Jonas. Naku na kanyak ni senyorito. Asaan men akayat ni Eloisa? Anyate mo, ang mga noy bagbaga na lang mo't data. Naitatisan ko nga mo. Ngam naliday ni Jonas anang ibaga kanya. Wen, madam. Katimbagakan ko na, asaan nagtangsi-tangsi. Tano saan nagapoy ti inted mi, kin ni Mayor Solomon, kan kwa na idi akwarta. Nga isot ginastos na anagadal, saan na nagtag, ti agdama posisyon na. Wan makit ni. Ngam kasano daytan, madam. Agkagayaman matanda mo ni kan Eloisa. Katpat kya, ngawan maramidan ni Mayor Solomon iti daytan. May samat na jadang nga. Nakainagaw na iti ayat ni Jonas. Ita, gayam nakit din. Kinamangan, numakitipon to pa'y kit din ni Eloisa kada Mayor Solomon. Anya ti kayat mo asawan daw? Nasitag man ang eleksyon, madam. Ang mga numakikadwa na Eloisa kada Mayor Solomon. Katnukas tati mapasama. Dakal tinamnama ang mga baklata ni Eloisa. Kasta tinapanunot ti anak mo iti bunya, kumpadre Gonzalo. Wen, tangay aglas terma ko nita, ag kandidato kanumot ni Monique para konsyal.
Wen, kumpadre. Sige. Pagsaritaan tanto ano saya dayta. Sige. Bye. Oh, talaga at isidido ti anak ko ako mandidato. Kat palugodak. Mabalin ba't? Ngay sunto ti sumukat kanya. Ano nga yan? Ang mapabaro ti munisipyo. Ano pala iti hili? Kat nagdakal rin maklawa. Damag ko di ka no Councilor Eloisa. Lakin proposal iti data. At inaprobaran di konseho municipal. Kanindawatan rin di pundo di Malacanang. Oray ka no ti merkado publiko. Masukatan kan mapalawa. Anyang natati makuna ni Doña Candida mamuan na dagitoy panaglupos ti Iliasan Mariano. Ket kandunan ni Councilor Eloisa takin gakat. Siguradong aglibi man ang ready habakat. Anya kumaita dawal. Saadak nga interesado. San kayo ka di maragsakan? Taglupos si San Mariano, madam. Awan bibiyang ko, nanyaman ti pagbanagan na. Awan mat maganap ko dita. Sa bagay. Ngurag balin agakurapayam nga ili di San Mariano. Anya kumati, nasa kita bakrang nyo. Gusto ka, dawal. Ket baknang kayo, met. Uray san kayong agbayang dito gusto apis. Anya kuma. Anya ki. Ken oray san kayo ang mga alit i business permit yo. Ket mabalin madlata sana yan. Dawal. Ngagbalin ko maapondo tili. No mga ala kayo mo iti business permit. Ket awan na tabibiyang yo. Rugyan na ka di madan dawal. Nakasal kayo, madam. Tagayim yun ni Mayor Solomon. Ngam kasi tinakunak. Inton saan ang iso ti Mayor? Maaramid yung tupay nga tatikas ta. San ko amamatan ni Mamam Jonas? Napan la pinagsasawan mat jay tao piman. Saan na husto ti panagpampanunot ni Mami dawal? Naimbag, tahambal at damad ni Eloisa. No sa bali lang kat pinaulod na madam a pinaruan iti opisina na. Awan san lugar iti kaunggan na, ti agpakumbaba. Gaputabak nang nangatula una iti pride na. May tugot na yaday ta kinabaknang na inton matay dawal? May tugot na. Oh, kasano kuma? Apa-apa may di kwarta tilungon na. Anya, kinabagtit mo't dayta na. Nga mabalindi ka sa. So, sana gusto di ako nada. May tugot na aya di kinabaknang natay tao abaknang inton matay nga uray ko sing. Bidon na ita, Jonas. Awan pa'y napuuta kakasta dawal. Adapay dagiti ko nada mangipasurot da iti alahas si Jenray. Ikabil da iti lungon na. Ngam, isumat ti takawon dagiti berkog. Yun lang. Baketan ni Mami. Kuma, agarami dan itinasayaan. Di ore man kit di idonar na kadagiti nagduduma apas dek kaasi. Kuma, ngimawan. San na akayat amaksayan di kinabaknang. Ngadakin ko na. San na sumardeng agpababaknang. Katidakas na dawal. Amang ano na sumok na payin agraman illegal apang wartaan. Anya? Ibagam man tipod no dawal. Adda ka di illegal apang wartaan ni Mami. Awan amok, Jonas. Ngamin, kasla narigat apat yan. Ano dagiti lang agdamaan negosyo na ita, ti pamastrakan na. Saan anak kapapapati? San ka di nga damat negosyo yo, Amerika? Wan? Di dyan ang di pagtataudan, ti daduma kinabaknang yo. Sigurado ka iti dayta, Mr. O?
Oh, sige, good. Awan pare ko, titibayan. Nga masapol, awan sa bali ang makaambo, iti daytoy adilta. May parit nga agas dayta. Laglag ipam, adadag sentidusa, ti matiliwan iti kasta negosyo. Oh, sige. Bye. Ay, dakal man na napirak, ti ako pa kiti dayjay. Talaga asahan na malaptan, ti adadapay a panagbaknang ko. Siyakton ti kabaknaga diti dayto a lugar. Uray da Don Gonzalo ken Mayor Solomon. Sandak to na maartapan pay. Isuha na bilbilag akto ba den? Talagang awan nga ron makartap ka na kayo, madam. Wan dawal. Gapu iti kinabaknang ko, maaramid ko ti anya ba da kayat ko. Iso nga iti sumaruno nga eleksyon, ag kandidato ton. Labanak day chay nga ilos sa iti anyaban atakam apagtarayan na. Kina mayor man o no kinabisi mayor. Anya, isa na ni Don Gonzalo ti labanan niya. Saanen? Ni Eloisa? Ipakita gano'n na di nakpaila ang kabailaan na labanan. Sa bagay, napigsa ti damag nga iso kano ti katandam ni Bisi Mayor Gonzalo. Nga iso ti sumukat kan Mayor Solomon. Awan bibiyang ko iti dayta dawal. Uray tumaray a Mayor ni Gonzalo. Tano siyak ton ti Bisi Mayor, nalakalaang ti panagbalin konto a Mayor. Kasano, madam? Di, patayan ni Don Gonzalo. Tapos siyak ti automatic ang Mayor. Anya, kasta ti panggabi, madam? Wan, kat no saan nyo akabalan ngay patungpal ti kayat ko, manang danak iti napagkala na hard killer, ang mga ramid iti dayta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagparatak nga aglabas na kiti aldaw, papa. Nalpasan ti kabarbaro abalay ti ili. Waniha. Kat gaputa na aramid dayta under my administration. Siyag ti kang runaan amay daydayaw. Ngam saan mo't amay liba? Kagakat ni Councilor Eloisa. Wen, kastamutan ti kabarbaro Amerikado publiko. Manam na mamalpas sakbay ti eleksyon. Adun tinagapuanan ni Councilor Eloisa iti lasot tinakurang pay at talo atawen na panagtakam na. Ang amom ka din waan niya tinapagsaritaan may kini kumpadre Gonzalo aninong mo. Anya dita, papa? Kasarita mi ti posible ang makabalubal ni ninong mo kas mayor. Tasandaan ngay tuloy ti banggap na. Umanunggot nga ta? Abay ka din na saan? Tagparang to nga ano po ni ninong mo iti kinamayor, iha. Nagsayatan naman nugot lakit di. Kan kasarita mi mat, ako mapengen ni Eloisa kada kami iti partido. Mayat lakit di. Ang kandidato ni Eloisa kas Bisi Mayor, kat ni ninong mo mat ti kinamayor. May saakto ka dagiti kandidato mat para konsihal, papa. Waniha, kasta ti aramidin tayo. Nga ba't na bukal minaplano iti partido? Anya mat dayta, papa? Sikalang ti makamoy ti dayta. Ibagakin ka ngamsan mo nga ibagbaga iti oray as sino man. Inauguration gayam ti baraw a municipal hall when no balay ti ilay intun lunays baraw. Wan nga rod, Uncle. Kaya eleksyon manan iti umay amayaw. Wan nga rod, Uncle. Napartak nga aglabas ti aldaw. Kuna na ni insan mo nga Eloisa ama inauguraran met ti public market sakpay ti eleksyon.
Nagdakkel dagita nagapuanan ni insan. Ta iso ti kang runaan nga akin gakat iti dayta, Uncle. Ket ibagbagada. Kumandidato ka noon, abisi mayaw. Isumot ti ko na kanyak ni Monique, Uncle. Ta iso ti kayat da Mayor Solomon, ken bisi Mayor Gonzalo, ang makatandem natin na uday. Kasla makitkita kung ti nga to da insan Eloisa ken insan Sheila, Uncle. Oh, ay oray siyak. Kasla tagtagainap mat. Makitkita matan. Kan may sa, agkandidato mat ni Monique, kas konsehal. Ay, sigurado lakit day nga ag number 1 baraw. Nalawag kang kan ti amin, Moniki, ha? Mabalin ka di, ti kasta, papa. Wan. At damay ta na tiyempo para ti makungkon na a substitution ti candidate. Ngam, ilas minute tayo. Tapno saan ang makapagtignay dagiti kalaban. Oh. Lakay kami kaninong mo iti politika. Ang moment ti mapaspasama, kan lakayan ni ninong mo. Kaya't dagiti anak na sumardan iti politika. Oh, kaya't naasawan, papa. Ninto Eloisa ti kandidato ti partido tayo, kas mayor. Katsyak to mati vice mayor. Husto iha. Ikas ano, agkurang to ti line up tayo ti kinakonsyan. Bayamon, sana barikod na ita. Wow, nagpintas ng strategy. Natural. Anya ko matisir-sirbi ti kinabayag ko ni ti politika kunakmanan. No saan ko nga ramatan dagita at taktika. Kat ni nga ta doon niya kandida. Awan nga ta ti plano na kandidato, papa? Bayam lata. Kat kandidato ni Eloisa para vice mayor. Kat kandidato mat ni Doña Candida. Ay sigurado. Akin na vice mayor matipagtarayan na. Kat inton aramiden tayo ti kunayo at taktika? Maulawan nating tingat aldaw. Wana, tada kayon to ti agbalo balitikin na vice mayor ken Doña Candida. Kat nukastanto ti mapasamak, papa. Masigurado, agbasawang dayjay. Kat abangan no agaramid tupay iti dakas. Pagtignayin mi matken kumpadre Gonzalo ti tao mi. Tapno saan ang makapagtignay ti dakas ni Doña Candida. Papa? Ganda kami ti makamoy ti dayta iha. Awan rumbeng nga pagdanagam. Kasta man ti makitkita mi asenaryo, Uncle. Ay, adada nagkauli daw. Ipalubos nga ta ni Doña Candida. Adumdang iti kasta apon daw ni Eloisa. Awan maaramidan na, Uncle. Amangan daw agkandidato mat kas bisi mayor ni Doña Candida. Talabanan na ti kasinsinbaw. Ket di tamat nga agaramid dayjay abakag iti dakas. No agkaduan tundain san Eloisa ken da mayor. Nangruna no kadwada pay ni Monique. Saan dalaki ti nga ipalubos nga adda dagiti saan anasaya at mapasamak, Uncle? Ang nabilag ni Doña Candida baraw. Damag ko nga adaw ti pasurot na. Adumat ti tao ni Mayor Solomon, Uncle. Agraman kan di si Mayor Gonzalo. Ay, Uncle, italag tayo latan iti apo ti amin. Iso ti mang salwad kan insan Eloisa. Awan parikot kanyak dawal. Ure ag solo ak. Wano independent. Saan ko kasapulan ti kadwak? Madam. Wan ba't? Ada kwartak. Kano mga laki ti kadwak? Iso pa'y kay gasgastusak. Agpaisoreta, madam. No kayat ko. Ado, tiba kikadwa kanyak. Gabamo katilang kwartak. Tumit lang tikit tabanda. Managing bubukod. Awan, madam. Awan, madam. Ado kayo atao. Iso ata kayo, tiyag tignay. No problem, madam.
Ngamado ti mangmangag mi asayang goseng. Ni kanon samet Konsyal Eloisa ti katandem ni Vice Mayor Gonzalo akas Vice Mayor na. Uray pa'y. Uray pa'y asino ti makatandem na kananya posisyon ti pagtarayan na kunak manendawal. Kaalaban naklata. Adado ti kwartak nga misuda. Sandak akabalan. Pagtignayak ti kinabak ng ko uray anya pamuspusan. Tapos siya ti magabak kontra ka ni Eloisa. Nagpartak nga aglabas ti aldawan niya, Uncle. Ay, wen nga raw. Eleksyon manan. Pinagpipilan iti kandidatura intong bigat. Kalpasan na, mangrugin ti kampanya. Ay, nakasarita ka numod dan di kasinsin mau. Di sigod akapartido na. Nawatan damag. Makikadwan kada Mayor Sulumaw. Ne, nagsaya atin. Nakunana nga awan sapayan ti patarayan da abi si Mayor da. Anya? Isumag ti kunada. Ta sigurado ka naw ang mga bakan ti kasinsin mau. Ne, unopposed nga rod abi si Mayor ni Insan. Ay sus, anya na nagsaya at adamag no kasta. Ay, wen nga raw. Ken ada pa'y gayam tay ibagbagana nga award na amaala intong lunas. Wen, Uncle. Iso ti may sa kadagiti 10 outstanding councilor iti entero a probinsya. Awanan kasi nanodan, Papa. Kuyo, ganda kumaintong bigat. Amang ipila iti kandidaturak para konsyal. Wani ha? Saan ka ngagdanag? Sang kamay sa tayo amapan. At dapat sayang gusan, tumaray ka nga si Mayor ni Doña Candida. Bayam lang, makigtot danto ko na kamanan. Talaga kalambaanan na ni Eloisa. Timula nga talaga tigura na kinkwana. Ngam na pananotin, Papa. Awan matbaso ni Eloisa kinkwana. Wan mat? Ngam ti amok dita. Agatap day jay. Nga daman ng relasyon at Jonas ka ni Eloisa. Gapoy, di pa nagsarak dahi ti dahi di Arabi. Apan nakakita da kinkwana. Ngam, iha, puno nga tangawan, amang ano'y limlimod dalangkin ka. Awanan, Papa. Awan ti relasyon dan. Katpatya ka na po ni Eloisa kadagit imbaga na kanya. Nasaya at no kasta. Nagsapata kanya ni Eloisa. Nga awanan ti plano na makisinumlian ka ni Jonas. Nadismayaan namin pinsan ka ni Jonas. Nalpasan, madam. Nakapila kayo kat mauray langan amang rugi ti kampanya. Wan, katsubyam dagiti naayabak idi a kapitanis. Tagme-meeting kami. Wan, madam. Ikakida iti kalagatan basta suportaran dak. Kasari tayo ida, madam. Wan, katulitan. Awan parikot may papan iti gastusan. Nang rula, kat adaman ng dumte nga kargamento, apagliksaba kiti kalagatan. Nagipila kayo gayam ngagpaiso. Iti kandidatura yo kas Vice Mayor, Mami. Wan, iho. Kat kayat ko suportaran dak. Imbisa da dyan nga Eloisa. Kita man. No sa dinot pagpatingan ti kon kunada kinalatakda. Talaga atim mo lang tigura yo kunkwana. Talaga? Katurayan niya't papaspasabak, Jonas. Saan ko ngay palubos nga abakan nak? Tilang makunak, Mami. Saan nyo ko maagandatan a pagaramidan iti dakas? Apay ka sa tikunab. Gapo, tamakalaban nyo iti kinabisi Mayor. At apon dalakit di, ada kayo ti agaramid no bilang. Di nakman pakpakaw na anabubuisitan. Mami. Amok teraramidat katim makunak. Uray gumastusak iti dakal. Basta mga bakak. Kat amok awan pulos panangabak kanyak dahi jaya mamirmiraot. Kastapay lang ti ibagayo kan kwana. Wan! At sana makapagpanakal kanyak.
Taarig na siya tinang padal kan kuana. Anya? Da kayo? Katuan, jay ginastos dadagadal kat naggapo kanya. Asino, dagiti demteng asa nga ili ni Madam Dawal. Dagiti kapitanes ti barangay. Limlima daw. Wen, dandan binaga kami na kapitan dito sa San Mariano. Ngumiso damat lang ti May. Kasta ka de? Kaya't ni Madam makidawan ti suportada king wana. Aywan. Ay, asino, di talaga ang makalaban ni Madam iti kinabisi mayaw. Ti best friend mo. Anya? Ni Councilor Eloisa di makalaban na? Wen, Ay, sus. Talagamot ni Madam. wen to niyang timangken na talaga tigura na. Kas iti na ibagbagakon. Anya na unay ti kinagura na kin Eloisa aya. Kat awan mat basol na napanunutan. Talaga mat ngawan. Ang mawan to niyang. Ure nga tabak ng amin ni Madam tibaknang na. Panagkunakat saan nang abakan ni Councilor Eloisa iti kinabisi mayor. Ngata? Wen, putem ti kuna. Kita malangin na. Nadaman mang suportaken kwa na kadagiti kapitan ti barangay. Kwarta talaing ti kayada. Kwarta ni Madam. Iya? Kenwais itan dagiti putante. Naggatang ka man iti botos. Awaten da. Ngamsan met lang asika ti botosan da. All is done, Papa. Wen, Riha. Nakitak mo ti Jenny Doña Candida. Sigon kan dawel, taisot kinasaritak. Impay-payso ni Doña Candida tinagkandidato para vice mayor. Bayam lang. Tiya muna akit ni Eloisa talaga ti makalaban na. Nga makigtutulangan no dandanin eleksyon. Tas siya gayam ti makalaban na. Wen, Riha. Kasi tinaybagag. Ag last minute tayo, ang mangipila iti substitution candidate. Iti kinamayor kan vice mayor. Papa? Mamuan na tuman, naladawan tanalpasan ti deadline iti substitution. Anyan tumatatiramitin na, Papa? Padanan tayo tinarugit nga dang na. Amok nga aramidin amin ni Doña Candida nga uray kay papanan ti panagaramid na iti dakas. Nga uray kay papanan, ti panagbalin na kriminal. Kasta ka di, Papa? Iti pa lang nga ibagbagak. Alsan mo na ingam-am mo ni Doña Candida. Apay di yun linapdan kat agkayam kayo matidi, Papa. Puno. Ngam sa anak ang makapagtukyad, taisot kadaklan ti may papaay akam pinfan ko. Nga nga ti katukad dahi ta, Papa. Ti pa nang kalubyo kada kiti illegal nga aramid na? Kasta ka di? Munig. Nakayawat lang din ang ibaga kanyak. Asaan ko pa'y unay kam mo ni Doña Candida. Kat da kayo di makamam mo. So, kaya't nasawan. Ato ti amuyo, asaan na nasaya at nga aramid na. Ngayon, kinalkaluban niya mata. Kasta ka di, Papa? No, ide ka duwan. Ngam naamiris ko. Ngawan maganap ko nagtultuloy latang at dakiti bilag ni Doña Candida. Papa? Kasi tinakunakin ka. Ramidak amin ita kabalak. Tapno na dalo sinagan ko. Nang runa iti administrasyon ko. Iti panagiksit ko iti dakam. Katno bilang. Nakasaka na kayo kadi ang mga ibutaktak ka nagsaksi kontra kadagiti madi nga aramid ni Doña Candida? Aniya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Jack naman na madanon ko dito tinapintas ng incoming counselor Uy, unay matay na panangidaya mo kanyak, Sir Lito. Pudnumat, Madam Counselor. Mamati akto lang atakin kay ti ibagbagam na napintasan. Oh, pudnumat
Asino ko mati mangibaga, asaan ka anapintas, kadisnugek. Anya, kumabil ka talaga, kapulayan iti dayta? Wen, ibagam no asino ti mangibaga ti kasta. Ay na, Sarlito. Napudno ti kinunaman na pintasak, saan dak ko man nga inyula. Anya? Saan ka ti abot no ti kinunak? Napudno na pintasak, apay arda din nakayat ni Jonas. Bay amon daya abagtit. Anya, pagtit ko naman kinkwana. Ha? Sorry ha. Nagsawak mo ti madi kontra iti labs mo. Uy, correction. No, idi wan. Ngam na ita, saanen. Anya? Wan. Sinayang ko lang, ti panagayat ko kanikwana. Apay ang magkapumpungtak kayo, madam. Katampanaw laang, dagiti sa nga iliyaw. Asino ko mati sana masuron, no maluksaw, kat nagado a kapitan, iti San Mariano, limlimakit din timbay. Ay, kasday ka di. Isugayam ti kinaluksaw yaw. Awan maya tamang suporta kanyak. Kasta ka diti kaya tasawan, kat dayjay nga Eloisa, ti suportaran na. Siguro Nga bakit da? Inton siya kun ti mayor. Saan ko apagbalik sa dagiti Mayor, kunayo, madam. Nay, kunak manok kinabisi mayor ti pagtarayan niyaw. Wan! Ngam saan ka na naunton tuyag? Abangan no si katipagdasalan ti pungtot ko kat matong pakapay. Sorry, madam. Rumarak, ayan ni Dawal. At damot ita garahe, madam. Ibagam nga irwar na tilugan, tanda papanan me. Sa dino ka niti babanan tayo, madam. Ija bodega, kasarita kayo amin. Kalpasan da, data timapan kadagiti amin na barangay hall, lagiti kapitan, adi may ija balay. Madam, Siya ka mismo ti dumanon kadakwada. nga mga kasanon, nagkadkadalat na amang suporta kada kayo. Agbabawi dan to, Kanya, nalpasan ti plano san ka di. No syakton ti Vice Mayor, likidaan tayo ni Don Gonzalo, no isuntok ti mga baka mayor. Yata sa uday ta, automatic ka siyak ti magsukat kan kwa na mayor, babaan ti succession. Mayat, madam. O sa ti kwartak kunak man ang dawal. Katap na saan kayo, amay ramraman. Manang danak ka na tinaputla na hard killer, amang patay ito kan ni Gonzalo. Palag ko na kangkel, awan rin mga pagdanagan, wano pagamkan tayo. Suportado da Mayor Solomon kan Vice Mayor Gonzalo ni Insan Eloisa. Ay, sapay la kumaa, barok. Dani Doña Candida, tikang ronaan, makalaban na. Bayan nyo laeng, Uncle. Ay, naimbag kuma, do, amo na ti lumaban iti patas dayjay. Uncle, Ay, makitambag, tinapasamak iday, saan kaday. ha? Inusan na ti kwartana, tapno matong palaang ti kayat na apanagsinad a Jonas ken Eloisa. Ay, hindi talang ti parikot, Uncle. Angam no agatang iti botos, makaamumat na nagati butante, Kas iti nakunak, wise itan nagati butante. Alaan da ngagpaiso ti kwartam, ngem saan asikat ibotos da, no saan da kakayat. Ay, saan laang aday tati pagdanagak baraok. Ay, kasanaw, do makapanudot pa iti dakdakas. Nagruna do umararos to, iti botaws, do maabak kunatayo man laang. Kas iti nakunak, Uncle, saan abaybay ang da Mayor Solomon ni Insan Eloisa? Adda na sa ukanyak ni Monique, talaga akayat dalauna di Mayor Solomon nga agbalin abisi Mayor ni Insan Eloisa. Ay, kat nasaya at ano kasta baraw. Kat adda kanong plano da, ngayon ton aggibusan ti panagtakam ni Don Gonzalo, ni Insan Eloisa ti Endorsoda, Uncle. Nakadesign kayo gahay man iti tarpaulin, Monique. Awan, ada pang single, ada matay sibubukal a partito. Agpaaramid kayo kadi pa iti jingle yo? Ay, totoo na. Ada nagaramid. Dagiti mo lang nagaramid iti para kada papa. Ura iti tarpaulin. Wan,
kat nagaduti donors ni Councilor Eloisa. Nakigtot kami nga rod. Nagro na kadagiti nagduduma a livelihood projects kan organization. Wan, dagijaya nagitay natultulungan tayo. Dagiti nagduduma pa nga organizations Dagiti tricyclean, dagiti organisasyon, dagiti farmers, dagiti mangalap, kanda duma pa Wan, kat oray siguro pagtignayan ni Doña Candidati Quartana? Saan na nga ba ni Councilor Eloisa? Di na alam mo Ang wise matkit din dagiti butante ita. Gusto ta kinunam. Ang adaman damagak. Anya ka diti panagkunam. Iti anya? Idi na pa may eleksyon when no damo ni insan ti agkandidato. Full support ni Jonas. Ita kandidato mati na sino nga tati suportaran na? Oh, wala niya. Suportaran na nga tape ni insan? Well, daitatisan ko nga mo. Yung uray saan na suportaran ni Councilor Eloisa? Patya ka mga baklata. Malaksid no adda dagdag bawas. Saan da maaramid dayta? Gapu taado ti kakadwa tayo nga agpapan kadagiti mamaestra. Kasano, madam? Ang yati palagkunayo ti maestra pa kapitan na nagkasalita tayo. Nariknak, marmaratam na yan nakisarsarita kanyak. Nakasarsarita ti maestra kagawad da, madam. Kat, anyat ko na. Die hard ka na pasorot ide ni Mayor Solomon ida. Kat ti partido dati suportaran da. Salbag, nga oray pamulmalak to iday ti kwarta. Saad da katangag baliw? Naitatisan ko nga mo. Kasi tinakunak tawal. Dakal, ti maramidan ti kwarta iti panawon, ti kampanyawan na basing kawal. Uwan mat ka diya. Apay, panagkunam ka di, kat nangababak idi ni Mayor Solomon no saan kami naggatang iti butos. Madam. Kanadanayon na pangbutbutan. Katamo na niya't pamayan nyo. Anya, madam. Santo, basta iraman iti baluta nga yawat dagiti tao. Isok-sokyo iti bungang ati paltok. Mawata mo, ti kat kasawan, dawal. Anya ti banag ti panagpasurvey o kumpadre. Anya? Ato ti bagituron kani Loisa nga agmayor kuma ta ubing bay. Kanadong tinagabuanan na kaskonsyal. Kasta ka ni kumpadre. Saan ka ngagdanag? Paset na ita ti plano tayo. Wan, kumpadre. Agmulaga tulakit din ni Doña Candidano saan na ni Loisa ti makalaban na di kinabisi, Mayor. No di kat ni Munik. Magkakatawag lang, kumpadre. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Talaga napigsa ni Loisa. Kat ni Doña Candida. Awanton ti maramidan na. No ni Munik ti makalaban na iti kinabisi, Mayor. Daita ti resulta ti pre-election survey, friend. Nagsayaatin mo kasta? Katamong kadi? Agpada ti kaya tasawan dagiti tao. Agparehas ka iti butos kaninong Gonzalo iti kinamayor. Kan si Kamot ti leading iti kinabisi mayor. Wow! Ken, si Kamot ti leading iti kinakonsehan. Ken, run away iti sumarsarunugan ka. Kaya't asawan tayo ta? Binitibit na ti kinamayor pailaan ni Papa. Oh, right, friend. Ken, dakkel ti isusurot mo. No, ada papapanan mi. Ta, mayam amo ka kadakwada, asika ti anak ni Mayor. Anyam, awan tanggap ko pa yun nga kandidato. Uwan nga, Rod. Awan natakdakamat mo kanya. Talagang awan plano kidi. Kadagiti langan, yamin, ag last term ni Papa. Iso na panonot kumot timang pada sa sombra kitik politika. Ket, sure win ka mat, Munik. Masiguradok na ita, friend. Sapay lang ko, mga friend. Kat pa-check, adon to ti makigtot. Kang runaan ni Doña Candida. Wen nga, Rod.
Kat makita lang ta tinalaos ang kura na ka. Anya? Agkasam day ta? Linabanan na ka iti kina Vice Mayor. Iso nga ro da medyo alanganan nak, friend. Takal ti maaramidan ti kwartana. Ipagpambanakil na day ta. Kat panagkita na, magatang na amin abanag. Kastamat iti karbangan dagiti botante, amang pili iti kayat da a leader. Wenno mangibagi kadakwada. Ay, basta. Ituloy tayo latta dagiti mapagtutulakan nga ramidan tayo, friend. Kat itapay laang, ipagbagakon kan ka. Adon to ti makigtut, nang ronagan ka. Anya? Wen, kang runaan ni Doña Candida. Ang mga naisuntupay kit di, ipaka-atakyan na. Muni, so relax ka lang, friend. Uray po utam ti kinunak. Makigtutto ti si Bubukala San Mariano, iti saan da namaan ang mapasama. Anyat malag ko na madam. Nakita yung ti survey? Wan, ngaman niya kumano kasta ti resulta. Kasi tinakunak dawal. Pagtignayak ti kwarta. Sa bagay. Nakal di maramidan ti birak no panahon ti eleksyon. Weno basing kawal madam. Wan, kat no dihado aklata. Aramid ti baodi apamuspusan. Nganya madam. Idapan ni Eloisa. Anya. Angam, no kasati ramidan nyo. Nakayo ti kang runaan na maatakap. Bayam nga gatap dalang. Awan tumatlat banagan da, tanadalos ti maiwayat. Dakayo lata madam. Angam. Gaban niya. Saan mo kanya kanunungan ti plano? Ha? Dawal? Awan rumba nga pagdanagam, Councilor Eloisa, iya. Mayor, baknang ni Doña Candida. Katamok nga ramidan na amin nakabailan na. Tapno iso ti mga habak akas, busy Mayor. Agtalag ka kumakada kami. Ituloy yun lang tagkampanya. When, Mayor? Nga maganad kayo. Saan kayo ngagpagpakarabi? Mayor? Saan tayo lang nga mo dagiti dumdang nga barikot wino aberya? Okay, maawatan kayo, Mayor. No bay kasta saan kayo magdanag tanot gwardyayo? Ato titaok, nang runa ka dagiti pangangayan nyo iti meeting. Agyaman ako na iti-suportayo, Mayor. Awa, nanyaman na iya. Kaya't milang kan kumpadre Gonzalo. Asan ngagtinag iti madagiti awan pa nang isakit na ti Ili San Mariano. Wen, Councilor, ibagakin ka. Surewin kan. Awan maramidan ni Doña Candida. Mayor. Itapay lang ibagbagakon king ka. Ato ti makigtot kadagiti masukat ngal daw. Anya? Ala. Tilang maudi nga ibagak. Relax ka lang, okay? O, sige. Bye. San lang mo nga minilo siya ti talaga plano mi kan kumpadre Gonzalo. Kat patyek nga ora iso kat makigtot to. Adupay lang tisan nga mo dagiti kabarbaro a politiko nga estratehiya tapno abaken da dagiti kalaban da. Asa nanasken nga garami diti kinadamsak. Awagang ni kumpadre Gonzalo. Dati na batag nga ibagakken ko na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day tatisan ko ang maawatan insan. Uray ni Monique, kasdyan madlaan ti kunana. Basta, awan lakit di tidakas nga ramidan da. Bayan mo lata ita. Sa bagay mo't kit di insan. Ngam nikit di Doña Candida ti siputan tayo. Tama no niya kit di ti iwayat ng adang nang runa kat ada resulta ti survey. Ama no niya kit di ti mapanunot ng aramidan kontraken ka. Nagkarimot kit di da mayor. A protektaran dak iti husto insan. Ay, nasayaan
Kan oray dagiti sigod nakikaduak a partido iti napalabas, siyak ti suportaran da insan. Bilibak nga rod, saan da pa yan nang ipatakder iti kandidato da? Para bisi mayor. Wen nga rod, tasyak la kanun ti suportaran da insan. Kan awan kalaban ni bisi mayor Gonzalo iti kinamayor. Wen adamot ngamin talaga kasta. Ada dagiti lugar nga awan kalaban dagiti daduma a kandidato iti kinamayor. Kas kada kinagobernador. Nangruna no napintas ti gapuanan da kadagiti panagtugaw da. Ay, uwan nga rod insan. Alakit, urayan tayo latan ha. Noon niya ti addang da Mayor Solomon insan. Uwan, ni nga ta Jonas, suportaran na kapay nga ta kat kandidato mo ti inana. Diya ka mo insan. Ngam nasaysaya at no sanen. Tapno awan ising-singir nanto kanya. Pagyamanan tayo latan. No, anya tinamnamaan da pagsayaatan tayo. Nang runakan ka, anak ka. Agtalagak matkiti kada Mayor Solomon. Nang runakat. Kadwa ni Monique, tatang. Ewan nasayaat no kasta. Sanakmat nga tanga irubo. Ngam, nubilang man kasta. Awanan mabalin ko, tang. Ay, uwan matkit di Sa bagay, sipod nagkadwa kami kan Monique. Nariknak nga awan panagin ko kunana. Nasayaat no kasta anak ko. Hanggang ni Doña Candida. Aging gaita, saan pa'y anapunas tigura na ka? Iso nga rod nga uray na sakit man kanyak, tinay, panagsinami ka ni Jonas. Ikarigatak laangan nga awatan. Asaan ada kami tinaikari di tunggal maysa, tatang. Anak. Jakilibak, tao aklaan nga adaan rik na amasaktan. Ngam, numaminsan, naskan mat ti panagsakripisyo para iti panagulimat ti sabali. Kasano nga ita, senyorito? Sino nga iti suportaram kadamatam kan Eloisa? Ha? Ang natural, ni madam Nakaikad nga konton niyang. Anya? Mapanaklangan ni Amerika. Anya? Awan suportar kadakwada. Tapno awan pakabasulak. Senyorito. Awanak inton elections. Mabalin nga agsubliak tulangan numalpas. Ha? Ang sakbaya pumanawag. Kaya't ko akasarita pa'y maminsan ni Eloisa. Kaasimot ni Jonas. Awan pulos waya-wayana. Anya jay ko nana. Kasarita na pa'y maminsan ni Eloisa sakbay apumanaw. Anya kumapay ti bagana. Nimot mada. Kasla di na anak ni Jonas. Di na pa'y lapapusuyan ni Jonas amang surot mo't iti pakaragsakan na. Nagasat kiti nasingpat ni Jonas. Saan akas kadagiti daddo mga anak? Ano saan mo amay ti kayat da? Kat aglo ko wino agrebelde da. Ang daawag ko. Kat nimot kayam Eloisa. Ay sus, nakalagip man tigayam ko. Hello, Counselor! Agyaman na, tanalagip nak nga inawagan. Apay, saan mo ka di akayaton yan? Ay, kayat ko Apay kit din asaan. Maragsakan naklaunay, pauray. Nakangat-ngato kat di naklata nalipatan. Oh, apay kit din na malipatan ka. Santo Apolos ton yan. Uray ko naman ang aton tiyayan ko. Nakapadir ka pa'y laeng iti daga. Wow, ha? Kaya't ka lang nga kumustaan.
Tadyak kaya't ngay bagaman nakalipat akon. Saan mat? Maawata. Tamok nga adot pakakumikumam apo kon si Hala. Anyan? Eloy salatan. Anya kita kun si Hala ditan? Isumat. Ay, katsi ka. Kumusta matan? Ano? Talaga nalauslat na tigura ni Madam Ken ka. Anya? Ti parang laban na kan ka iti kinabisi mayor ti pamanat na. Bay amlatan ton yang. Karbon yun na data. Tauray asino, basta butante, kan kwalipikado, mabalin na lata ti ag kandidato. Wen, nakadidilaw ag gura na kan ka. Iso nga inarabid na ti kasday. Kas na kunak ton yang, bay amlatan. Awan pre. Uray kasanot kinabak ng nano sa anda akayat, awan maramidan na. Wan kiti ah. O sige, tunyang ha, baliwan tantumanan. Ayun ah. Wan kaya, kamusta man to ni Mr. Mercado? Mr. Mercado? Jonas, di kayat ko sa wen. Amok pa yun no ayan na. Simrap itay iti kwarto na. Nakalidlitay tilangana. Kasta ka di. Ngam na kunana kanyak, mapan kanulaangan iti Amerika. Ngam sakbay amapan, kasarita na kapay. Anya? Tapay manen. Anya man ang tibagana. Kat nalpasan nga imbaga, adi na kung riribukan pa'y. Saan po nga mo ah? Sige tot yan. Bayam lang ni Jonas. Ken, sorry talaga ah. Noowanan panggap ko ang makisinubian kan ko, ana. Sige, tanyak. Bye! Bye! Kaasimat ni Jonas siya talaga. Ay. Amok ang apudno ni Eloy sa itimbagana. Saanan ang makisinublan pa'y kini Jonas? Sino di kinasaritam? Tauray lang ang pasiltang ay kay tinaunag, friend? Niton niyang, friend. Nalagip ko lang na kumustaan. Kat, anda na ibaga na kanya, kadyak magustuhan. Oh, apay! Anya ka di day, Jai? May panggap ka di kendo niya, Candida? Saan? Ni kano Jonas? Mapani di Amerika, ngam. Kasarin na kanupay nga muna. Kanya? Talaga di makawawat. Imbagak lang nga rudin na di nakriribukanan. Alipatan ako na maminpinsan. Ay, naitatirigat na titao, adi makaawawat. Muni, awan ng rumbang nga pagsaritaan mi. Saan ko nasangwan? Kasta? Jakilibak, araramidak ti amin nakabailag. Amang tip-tipal iti gura kan sakit tinakam ko. Anagumok iti barukong ko. So ano mabalin? Saan ko nakayat ang makasamo? Well, mabalin mo tadi mong sangwan. When friend, amangan no makaisawang aklaan iti pakasakitan tinakam na. Ken rumtab ti sugat iti barukong ko. When, nalipat akong ti amin kada kami. Inkarigata tinag-move on. Ngam, adamot bitadi, mamingga amang reng-reng-reng, mangriribok kanya. At akan ka magandang iti dayta, friend. No saan mo na kaya takasarita? Awan mabalin na. Salbag, saan ko magustuhan tinagbibitikan tayo? Madam. Akasam, awan pa'y sa nga pulong ay may. Ay, ato na panunod ko, madam. Anya dayta? No, at pagmitingan tayo. Ipagkata yung damakan. Ada pa'y nakasubot ngayon Anya? Madam. San ba't nga tama ko na pagkatang iti botos na jay. Winumang tayo iti merienda. Awan pare ko, titi dayta. Sige, kasta ti aramidan tayo. Agbalon tayo ti adamakbakan. Kita man nagpaiso? No, awan to pa'y lati umay. Ken, kadagiti waras saya pulitos yo. Aday sigpit tayo at talo ti ulo na.
Paggatang iti butos na ito. Asan madam, da kami ti makam mo. Oo, sige. Kisiman mi adagos, dagiti pangyawatan mi, nga ipulsada at dagos. Dahito tinapagsaritaan mi kan kumbate Gonzalo ang ninong mo, iha. Nasayat no kasta, papa? Masapol nga dalat tamat ispya tayo iti grupo ni Doña Candida. Nangruna ti amuna ni Councilor Eloy sa talaga ti makalaban na iti kinabisi, Mayor. Wen, iha. Sige, papa. Ay, kaya't kung tiyagin na napanugak. Sige, nawagag ni ninong mo. Tamang bilin iti para si tayo kadagiti meeting ni Doña Candida. Ay, anya nga ron ti planong ita, anak. No siyak, nasaysaya at matlaang no kasaritam ni Jonas. Tata, kinasarita kon. Imbagak kan ko na. Sardengan na kon aring-ringen. Ngam natangkan mo ti ulo na. Sige. Kasarita. Ngam maudin at talaga dahi aguntaway, tatang. Nalabit. Talaga nga ay ayatan na ka. Uray pa'y, tatang. Talaga adya kon kayat ti makisinubyan ken ko na. Adwa rason, tang. Kang runaan ti saan. Apa nangayat. Bueno, saan? Apa naggusto ti inana kanya. Ay. Maikadwa. Awan namnamak iti kasjay a tao, tatang. Nalupoy. Di na matakdiran ti Karina. Anya? Nupod nungay ayaten nak kunakmanan. Uray anya kumati mapaspasamak, tang. Saan ang nagpasulisog kan ni Monique? Idi adda pa'y ijay Amerika. Narigat nagmay saka. Insan? Kano kayat na ti makisarita ken ka, ibagam nga umay dito balayo, kat dito'y kayo magsarita. Mabalin man. Panahon ti kampanya, delikado no agsinarak kayo itirwar. Ang mga nota, mang pasisiim ken ka, ay saan tayo langam mo? Sa bagay. Insan, nasaysayat ti agsakbay. Ang mga no, adda taon ni Doña Candida amang sisiimuin no mang palpaliiw ken ka. Adda kalintigam, Insan Sheila. No makita na kayo itiruar, nalakadala ang timangiwayat iti dakas. Sige, panunutok pa Insan. Adda amasurunak ken kuana. Kapu iti kinadagulit na. Kasta din ako na kanyak ni Eloy sa papa. Saan ka nasardingan ni Jonas ni Eloy sa arang-ring-ringan? Kasta ka di? Iso pwede mang banog kan kwa na. Ala, saan ka ngagdanag? Siya kundi makamoy ti data. Nunas ka na balagag ni Jonas sa ramidak. Anya? Da kayo ti mang balaag kan kwa na? Saan? Adabilin ka mang balagag kwa na. Sige. Nakati makam mo, ngam ko ma. Sana may ramraman ni Eloisa. Wen, saan ka ngagdanag? Siya kundi makam mo. Anya ti kunam, senyorito? Pasyaram ni Eloisa, iti palayda? Wen, kaya't ko ang makasarita sakbaya pumanawag. Anya? Maudin da ito'y. No talaga adinan kaya't ni makasinublan kanya. Talaga kan maasaanan, senyorito. Dahil tati kunana kanya. Basol amin ni mami da ito'y. Saan ko nga mo? No anya launay ti kagura na kin Eloisa. Ipakita na lata. Babaon iti pananglaban na iti kinabisi Mayor. Amo ka day tati may sa arason no apay adinan kaya't ti makisinublan kan ka ni Councilor Eloisa. Ti saan apanagayat ni Madam nga iso ti maasawam. Dahita ti pagsaksakitan tinakam ko ton yan. Taon mariknag apa nang ipatag ni Mami.
Tila ang bukod na arik na tinapatagkan kwa na. Jonas. Iso ada ito yung ti kaimbagan nga aramidag. Ti umadayo. Ano niya? Katamangan no sa anak ton nga agsublipay. Ne, da kayo matgayam, Sir Jonas. Ada ka din ni Eloisa? Counselor? Ada, ngam saan ko nga mo no binmangonan? Nasakit ka no ti ulo na kat. Super kayo taya ba? Agyaman hak sila. Agtugaw kayo, sir? Agyaman hak manan. Mabit lang takitaag no nakariingan. Agyaman hak sila. Ngam orayek lang na makariing. Anya? Amangan no ad-ad na nakaguranak. No masingatipan naturog na. Isumat gayaman deta, sir. Nakariing gayaman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pasensya kan. No nasingat ti panaginanam, Eloisa. Kinapod no na. Saan ka kumanasangwen? Ngam, diya kaya ti agbalin, abastos. Kaya't ka lang amin ang makasarita ko na, Eloisa. Jonas, saan ka di nga imbagakon? Asar dengan na kun ariribukan. Saan ka di amawatan? Eloisa, pangaasi. Tangay di nagsar dengan. Sige, itaayab kas ko ti sakit tinakam kuken ka. Eloisa. Awan ka asping tinadarisay ngayat kuken ka, Jonas. Sinalimut-mutak. Tinaitatun mo ngayap. Eloisa. Yamapay ngayon ka lang na. Nagulib ka, Jonas. Nagulib ka! Pakawanan na kuma, Eloisa. Baliwag ti agkari. Manupay agkari. Sana na masabsaban ti rumrumsik agura iti barukong ko. Eloisa. Nagbalin ka na lupoy, Jonas. Sinursurot mulatan ti kayat ti inam. Kang runaan ti amin. Saan mo nataktiran ti kunam? Apanagayat. Saan mo nalabanan ti sulisog? Eloisa. Idi sinulisog na ka ni Monique. Anya tinaramid mo. Linabanam ka di? Idi pagkasarenda kayo. Anya tinaramid mo. Saan mo man langin laban? Ha? Jonas! Pakawanin na kuma. Saan ko man narumbay nga ibagakkan ka na kituhi? Ngam di nakmat nga minsar dengan nariribukan. Iti laksit. Tinaminanon nga imbagakkan ka. Apa nagpagpakaasikan ka. Nakamove on ako na. Inkarigatak nga inwaksi. Alinipat ti amin. Nga matakamatlatamang ririribukan niya. Kansabay la kuma. Tada ito yan ti maudi, Jonas. Pangasim. Nupunuan na patagakin ka. Sardangan na kuman. Nakapanaw ni Jonas, insan. Pagkalmaan mo tanam. Insan, imbes anaklon ko na. Nailiwliwag kong tinapasamak. Isan nagmat nga minasardingan na ng ringlan. Saan ang makauawat?
Kasay ka diti ko na amang ipatpatay. Insan? Puno sa tinakin paayan iti ulimag. Tinang pagpaghinga ti pampanunutan na. Iso nga awan nagdumaan dangagi na. Insan, saan na balin? Di nakamat nga tan riribugan ita. No saan pa lang amamingga. Makunak, adadaulang ti utak na. Sikaman mo, tinsan. Kaya't mo nga rod ti makidan na. Wano makiasaway ti kasjaya sitwasyon. Gawan uli ti panunot mo. Nga da mo mamanggurgurakan ka. Saan, insan? Uray awan makias-asawa. Kasi tinakunakin sana. Sanakmat nga ta amatay nga awan lalaki iti biyag ko. Sorry. Nimonik to yung mawawagin san. Sikaman lang ti makisarita kan ko na. Pakibaga. Nasakit ti ulo. Sige. Hello, Madam Monique? Ni Sheila daytoy. Oh, si Kamat Gaya, Ma'am Sheila. Nasakit ti ulo ni Insan Eloisa. Agina na kanubiit. Nakaturog sa paikit din. Iso nga imbaga na kanyak, ano da umawag, siyak ti mang sungbat. Oh, napadong nga taunay. Anya ka di tinapatag, ta ibagak nga agkolbak tulangan kan ka. Kwa, Ma'am Sheila. Ada bilin ni Papa. Kuma, ada meeting tayo ti rest house ni Ninong Gonzalo inton malam. Anya nga oras, ta iso ti bagak? Alas 4 ka no? Napatid ka no ti pagsasaritaan mi. Sige. Madmadi nga min tirik na nakat. Ibagak tulangan kan ka. Oh, sige nga Rod. Bayamlaan na agina na sila. Bye. Bye. Saan ngamin ang makawawat day ta, Jonas? Agbalbalin ariribok itibiyag ni Insan Eloisa. Oray lain sangit na Insan Eloisa ti sakit tinakam na. Hey, apay ang nagbalin akas jay ni Jonas. Namanakam ko ma. Masapol nga awatan na ti amin. Ito pa insang katnaklunan. Oray na sakit ako nana. Naskan nga awatan nan. Asaan nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ay, sapay la kuma. Tasardenganan ni Jonas. Isuda mo tingagi na ti kontrabida iti biyag ni Insan Eloisa. Ay, kasta nga raw. Ngam, iti dayja pa nagsarsarita da Insan kan Jonas. Imposible adi pa ila mamingga dayja a Jonas. Nalabos law na yan ti kinatangkan ti ulo na kan saan amakaw. Awat. Awan papanin mita kan Madam ta Domingo. No kasta, aginom ta dawal. Ayabang Nicolas. Anya? Kaya't ko ti agbartak. Tay saan kong amo ti lubong ko. Nagdamanan parikot mo niya. Wan, kat basol amin daytoy ni mami. Ni Madam. Nini, apayan niya man ang tinaramid na. Ibagak ng madamdama. Adan inruar ko nga arak. Nagpaluto ak matan iti pulutan kiniton niyan. Ay, ang mga nagungot ni Madam. Awan bibiyang ko ana dawal. Padasan nak nga ongtan. Tamakita na noan niya ti aramidak. Iso amin ti puon daytoy ang mapaspasamak. Ken paspasarak ita. Pangipanami ti day taton niya. Ay, Madam. Pinaluto ni Senyorito Jonas. Inom manen, arak manen. Madam. Agsasango da kadadawal kan kulas. Salbag kat di da kita. Ala, ipanmonta kasaritak ni Jonas inton madamdama. Isumot ti sungsong iti inom. Sige nga ron, Madam. Uurayan ni Senyorito da ito. Ano nga ron ti basol ko dito? Tungtong palang laang matitipilay.
you, Tonya nga. Makaungungot ni madam. Inom ka naman ang. Bayam dita. Kasauna kanto ka no madamdama. Bayam dita, Tonyang. Awanan bibiyang kuno agungat. Jakmutan kayat abyangan nak iti kayat kong aramidan. Anya? Nasakit unay tinakam ko. Sige, Tonyang. Panawan na kamin, kadadawal. At nakarabasit na ba na ni Compadre Gonzalo? Datayo lata pa iti agsasarita. When, Mayor? At di mo na plano mi nga ag-back out ni Compadre Gonzalo ta sikat isukat mi. Ngam nagbaliwan, isungawanan ti substitution candidate ang mapasama. Mayor? As islatan ti status, confirmation tayo. Sikalata ti standard bearer tayo ni Tigina Bisi Mayor. When, Mayor? Amang naggatang iti butos ni Doña Candida. Usaran na ti kwartana kas makinarya Bayam lata, nakasarita ko dagiti kapitanes. No sana ngagbidot adalang upat amang suportakan ko na. Ang sana parikot, tano ibasar tayo iti pre-election survey. Layos ti butos mo. Pwede data, Fred. Kat dito iti plano. Total kat manamnamamat ati Compadre Gonzalo ti mga bakan kas mayor tawang kalaban na. Kan si kamat ti Bisi Mayor. Ag-resign to madlang. Nga mga lang muna iti siklib na tama pa nagpaaga siya Amerika. Automatic kasi katagbalin nga o ay si Mayor. Kat no ag number 1 ni Monique kas konsyal, isumot tagbalin nga o ay si Vice Mayor. No, iba samit lang iti survey. Adayo ti pangitartarayak iti sumarsarno kanya kakandidato para konsyal. Wen, awanan parikot iti data. Kanuray si ka-Councilor Eloisa, awan pa'y kakapat dagiti mayat amang ibotos kan Doña Candida. Sa bagay mo't kiti. Iso akasalatan ti sit-up tayo. Nalpasan titulagan mi kan Compadre Gonzalo. Nakasaganan nga step down para ken ka Councilor Eloisa and incoming Mayor. Pagyaman ako na dayta, Mayor. Napigsa ka no ni Eloisa. Talayos ti botos na itinwayat da survey. Makitan to. Nunaskan ko nakmanan nga ramatek ti maudi apamos pusan. Aramidak. Patambangak ni Eloisa. Ha? Di ba to ay atap no saan asal po ti buli? Ha? Wan. Jaki palubo sa siyak ti maabak. Aramatek ti kinabaknang ko. Kasano makasarita ka na saya at nabartek ka matandawal? Madam, sorry. Domingo matitakin. Awan matamo ka papananday. Wan nga maada ko may bilin ko kan ka. Kat si kamot Jonas. Si katisungsong itinong. Anyat parikot yu aya, mami. Apay, awan la apulusan ti wayawayami ang mga ramid mat iti kayat mi. Kan pakaragsakan mi. Anya? Timadi ngamin kada kayo, mami. Naturay kayo launay. Tila kay kayat yu ti masursurot. Net. Di man la panunutan mo ti karbangan ti sabali. Di nakpagsawa-sawa ni ti kasta, Jonas. Da kayo matlang tinangiduron kanyak ang mga ramid iti kastoy. Tanapaidam kayo launay. Tila ang bagbagyo ti pampanunutin. Sumardangan! Jonas, susunan. Di naklapdan dawal. Ibkas ko lang ti sakit tinakam ko. Kat ulitak, mami. Da kayo ti akim basol no apay akastoy ti mapaspasamak iti biyag ko. Anya? Pang-asyo. Ito dyan kanyak ti waya-waya. Maura kinamaag ti araramid. Kinamaag no kinamaag para kada kayo, mami. Ngam saan para kanyak. Taisot pakaragsaka. Nabartekan ka sanon nga mo ti sarsarita. Amok, mami! Amok! Katapno saan nyo ako naan. Ajak amo ti aramidag. Sige! Uramak ti balay tayo! Dawal!
Lapdam ni Jonas! Kasan na napundong ramen na tibalay? Madam. Anya ti... Jonas! Jonas! Pi manadun niya kandida. Mabutang malagayang makapungtot ni Jonas. Anya ti kulam hepe. Ada uram. Sa dinogan anya ti maruram. Ti balay da dunya kandida. Anya, sinalbag. Sige. Umawag kayo ti kanayunan na bumbiro. Bye. Papa? Nanag ko? Uram? Maruram ka no ti balay da dunya kandida. Anya? Kasana na pasamak dayta? Saan ko nga mo? Asino tinanguram? Mabit lang, Papa. At danay baga kanyak ni Eloy sa itay sakbay ang nagsisina tayo. Napan ka naman ni Jonas si di balay da Eloy sakat input ting naadinan kayat ti makisinobyan kan kwa na. Kasta ka di. Ang mga nanagapad ang nga ginakat sinalangad ni Jonas ni Doña Candida. Ganabon da yabangan. Karmaking kwa na ritan. Iso tinyawag da ka ni Papa, friend. Tita ti pakakitaan nga wan urnos na nga din ha, friend. Wan, tanaturay ngamin unay ni Doña Candida. Tauray idi kat nakitak daytan. Idi kabaraan ti panagayat ko ka ni Jonas. Iso tinagtultulong kanya kanang ipilit ki ni Jonas asya ti ayatin na. Monique. Ngam si kalat ta ti kanayat ni Jonas. Iso na nga ramen day ti maudi pamuspusan tapno adaywam. Kat, I'm sorry friend. Gaputa saan na kayat ni Papa nga agladingit ak matidi. Napukaw mo ni Jonas. Gaputa dinulungan ni Papa ni Doña Candida. Friend, napalabas tayo dyan. Kinaputo na. Agyaman at matitikas dyan ngayon naramid ka. Taisot inusar ko anang tunoy iti arapahap ko. Sana po no ngayon lakog ti ayat ko kani Jonas. Saan ko nga inawat tayo dyan agatan? Ni tatang tinangyawatan dito tsaka mo. I'm sorry, friend. Awanan maaramidak idi. Tada kami ni Jay Bagyo. Kan may sa, adapang ni Doña Candida. Ano saan kami apumanaw kan tatang. Taktakas ti mapasamak kada kami. Maawatak. Friend, adamot kit di basong ko. Tasan ko ngayon laban ti amin. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kan ni tatang ko. Iso ang nagsakripisyo In sakripisyo, di pa kasignan ti puso. Inaramin mo lang ti Rumbang. Taamok, napatid kan ka ni tatang mo. Kan, adamat basol ko. Wan, ada basol ko. Tanagin bubukudak namin. Kanak bali ng amaag. Anang idaldal iti bagi, iti tao apulos, adimot mangayat kanyak. Gam, sana bale nakamiri sa friend. Inaklon kon tinagpanagan ti amin. Monique. Sige friend, sabay ko ma. Tasan anay ama uram ti balayda. Okay, bye. Bye. Ay, awagak man ito niyang. Iso ti pagdamagak na niya talaga ti napasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di kamat kayam, senyorita Monique. Monique, lata ko matiyawa ba kanya, Tonyang? Sige Kaya't ko lang tagdamag, may papaniti ura man na pasamak dita mansyon da Doña Candida. Kumusta? Dandanin Naimbak, tanakaawag adagos ni Madam iti bumbero. Anyat na pasamak? Nakainom ni Jonas, kat nagapad nga agina. Simrak iti kwarto na, kat sinilmutan na nagiti kurtina iti kwarto na. Anya? San adimtang adagos ti bumbero akat saan ko lang amon. Amangan no dimma punti mansyon da. Ayan ito ni Jonas. Pinaturog ni Dawal iti servants quarter iti garahe. Ay, anya na kita na mapaspasamak? Kat ni Doña Candida?
Ada iti silid na. Saan pa yarimwar? Daytan tinalaala na. Baybayan naman nga ni Jonas. Nalaos ti luksaw ni madam. Kat ni Eloisa ti pagpabasulan na. Anya? Apay manan. Anya ti basol ni Eloisa. Anya ti basol na iti apa da nga gina. Naamumlatan Ay, sige to niya. Yaman na. Bye. Bye. Ay, nalakit din ng paiso na ya. Nalabos mo't ngamin ni Madam Candida nung maminsan. Awan bibi ang kun kadakwada. Agpagtitdangatan nga gina. Kabisadok matkit dito ugali ni Doña Candida, friend. Agpadada na. Saan da makauawat? Wen nga Rod, yung tidakas na. Sika di pagpupungtutan ni Doña Candida. Anya ko matibibi ang kuy dayta. Natural. Sika ti kapuna no apay akas jay ti mapaspasama kiti anak na. Ken? Basol ti sabali a tao? Well, saan ko nga mo? Siguro, tumpalbiyang kakagurgura na ka ni Doña Candida. Ay, awan maramidak no kasta tirik na na, friend. Basta, nadalos ti konsensya. Awan dakas nga inat-aramid ko kadakwada. Awan mat, saan ko abasol no nagrayo ka naggusto ti anak na kanya? Kat, inayat ko mat. Ngam, iididay ta. Awanan di tarik na. Naklon kong tinagbanagan ti awan kaasping na panagayat ko kay Kuana. Agpada ta. Naklon ka matan tinagbanagang. Lipati ko na namin pinsan day ta. Ket ti panagserbik ita ti ipamaysa, friend. Kunani Mayor Solomon, awanan ti sabali tatang. Dayto yan, ti bagbagakan ka, Eloisa. Ang mga nuad dadakdakas pa'y ang mapasamakan ka. Gapo iti daytoy asinaragmaw, anak ko. Tatang, man na nga asin ni Apo Diyos. Katya ka din akbaybayan, tanasudi ti panggap ko. Wan, angam, ahin na. Kasanungatan no napuruan da kayaw. Anya pa yan tinagbanagam, anak ko. Isudan na kiti sumungat ka kadwa. Mana! Masapol kami patong balti kaya ti Madam Candida. Candida, nagapay pulis mo sa ban. Kanya. Nasayat no kasta dawal. Yang Madam apay lang. Dagat Madam. Malaksin ka na kiti bodyguard. Kim tao na may Solomon. Imdang na kiti pulis. Pumanaw kay ditan, aglibas kayo. Awan Madam. Kumamatayan na dyan ngayon, Luisa. Awan Madam, sige bang. Bye. Nagsaya ato na matayan na dyan ngayon, Luisa. Tapos awanan ti parikot ko. Anya nga tati pakaragsakan na unay ni Madam. Ang kasla ni Madawal ti kinasarita na. Tanangag ko nga imbalikas na tinagan na. Anya day kunada? Nagsaya atan no natayan ni Eloisa. Tapno awanan parikot na. Anya di kaya't nasawang. Agalwad dagiti akinarami di tinayay. Saan ko ida mapakawan? Oras nga dapat dakdakas na napasama kinanak ko. Katawan sa bali at udwag. No saan ani Doña Candida? Mapana kayo ospital. Kitawagak kiawanan baing at Doña Candida. Pasurot ti sa iyo. Tabali ang lugan tinakiluganak, Uncle. Ay, Diyos ko. Saan nabali, Uncle? Saan nagrabe ti sugat dan? Nila ang insan lito, ti grabe. Ma'am ko naman ti doktor nga stable ti status da. Ay, akin aramid nga ta iti daytaw. Kunada nga election-related da ito, Uncle.
Kahit nasawan, awan sa bali nga akin aramid iti daytoy, nusan ati kalaban da insan iti politika. Ay, ni Doña Candida lakit day. Kuna ni Mayor, paimbestigar na husto daytoy. Talaga adakas day jay ataaw. Makarma ko ma. Dandani nga rodan mauram ti mansyon da angkal. Kumusta ka, Riha? Nang pagdadamgis lang, iti abagam ti sukat mo. Kuwan ka pa. Yung ini Eloisa, katititakyag na. Sa nabalit, pa-imbestigar ko na sa yata ito eh. Kaya't nunas ken ngagkidawak iti Provincial Police Headquarters iti kanayunan na polis. Aramida. May declare ko mga hotspot. Tap na saan na maulit pa papa. Basta i-report ko na ito eh. Kaniwarang gawag ko iti media. Yung masina talaga ti atapon nyo. Asino ba'y kuma? Awanan sa bali. Tikang runa nakalaban ni Eloisa iti kinabi si Mayor. Nagtakas lakit ini Doña Candida na isot akin nakam. Di na maklon nga abakan ni Eloisa. Dahil dati ka po na. Desperadon na talaga. Awan rumbang nga pagdanagan niyo, amay pe. Paimbestigar ko ahos to na ito eh. Ay, asino nga tinagturad anang harabit itikas jay. May sa ti maatap. Taday tati kang runaan na motibo na. Kuma, awatan dati mandato dagiti umili. No asino ti kayat da amang ilidar kadakwada. Gusto kayo. Ulitan. Kalma kayo lang. Da kamin ti makamoy ti daytoy. Karaman ti anak ko iti na disgrasya. Na imbaglangan ta sana napakarwan na. Anya ko mati maganap da. Iti kasta nga inaramid da. Saan? Apan nakaklon iti pan nakaabak. Pride. Dagita ti kang runa na rason na may pe. Ay, makalawas pa'y. Sakbay ti eleksyon mayor. Kasanoon, nuulitan damanan ti inaramid da. Ta saan daan nagbaligay. Kasi tinakon-akon. Da kamin ti makamoy ti dayta. Ken may kan da Eloisa wenno iti si bubakalag grupo iti seguridad. Apay asyak tito duwa Mayor Solomon. Adda ka di ebidensyam? Saan daguman ngaglinno ko Doña Candida. Kinalaban na ko ni dinaramid yo. Kedno niya ti panagan da ito ay pinasinsyalangan. Anya nga ro dita? Narugid ka ba da makita nga dang Doña Candida? Saan mo amaklon ti pan nakaabak mo? Agpada talang. Anya? Aramid mo ti kasta. Saan ka di? Doña Candida. Sige. Padasa mo ti mangkon dinar kanyak tay mo taktak ko ti kinadakas mo. Aramidam! Nga masakbay ama aramid mo na ita. Paipalod kan nga mo na. Anya? Kasi din ako nag. Dahil tuyan ti may sa kadagkala na bindot mo. Tinangkalaban kanya. Sana ka mabutan. Sige. Di ko nam. Saan ko nga ramidan di magak. Paimbestigar ko amin na negosyom. Kahit no'y pag-arop mo ama aramid mo lang tati kay kayat mo. Kas itisigod. Nagpindot ka. Di nakapot ngan. Oh, sinalpak. Anya man nanday ito nga awak. Oh, ni Hepe. Apay nga awawagan nak. Awanan, Mami. Saan kayo pa'y anabut-butusan? Awan pa'y la eleksyon. Ngam nadadaan ang tinagan nyo. Anya day tangay bagbagam, Jonas. Da kayo tikang runaan a suspek. Iti napasamak a panagtambang iti convoy da Eloisa. Awan pa managdak da. Election related tinapasamak, Mami. May sa timotibo tinapasamak nga insidente. Gapot sa saan nyo ang maaklon nga abagan na kayo ni Eloisa. Maibasar iti sorbet. Urayan niya tararamidan da. Saan da ka mabalin nga ako saran? Awan lusot yung, Mami. Naglawag ti amin. Naglaka lusutan. Iba kakla nga ramid damat lang day dya itap no mapadakasak. Anya? Saan ka di apod do ti kinunak? Agpapresko nakmat. Ibagak akayat dakla nga tinagan. Iso nagaramid day ti drama. Tapno mapadi simpati at itao kadakwada. Kan mapadakasak. Kastalag day ta, Jonas.
di damagam kanyak, Jonas. Si kati matalaklaw na ni Mami Dawal. Si kaman ti mangibaga kanyak, itipod no. Pudno ko nam. Wen, ada ka di pinaaramid na kada kayo. Nga, anya. Mapandaan, Dawal! Wan, madam, wan. Sige, Jonas. Tanawang kabay. Sige, ngum saan tapay analpas Dawal. Agsarita tantupay. Sige. Adalakit di amo ni Mami. Itipan nakaambos ti konboy da Eloisa. Nukastoy lang. Nasaysayat sa laangan apo manawag. Kasanon no may sagmak ni Mami. Saan ko akit ang may sagmak ni Mami, Tonya? Oray kastoy ti mapaspasamak iti nagbatan mi. Unmat Kababa inti pamilya mi. No mapanagnakan, anak kaaramid iti dakas. Nang runa iti pan nakasanop ti konboy da munik kanda Eloisa. Sino nga tati akin aramid, iti daychay? Saan ko nga mo, Tonyang? Isong agrobatak. Mapanak iti ospital. Uray din nakayatan ang makita ni Eloisa. Kastamot ka ni Monique. Sarong karak lang ita. Uwan saan da kamat nga tanga abugang? Awan mo't sa balay panggap ko. Basta kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad da. Kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad dan mayon. Nasayadan. Mabalinda ko man ti rumuar ngam imbagak ngayon ton bigatan. Ada ka din lid dagiti pulis. No sino ti adda iti likodan tinapasama? Saan ko mo no may kalangagal ala iti impormasyon para iti suspect. Apaborken kuan winwan niya. Concern naklaang mayor. Tawre kasi tinagbanagan ti relasyon mi kini Monique. Saan ko matakayat? Nga dada ka sa mapasamak kan kuana. Diretsaan kan Jonas. Adagang kan no masagtan ka. Ngam ti inam ti atapag nga day ti likodan tinapasama. Kat saan ko ang mapalabas na ito eh. Timakunak mayor. Numapanagnakan anak basol ni Mami. Awan sa bali ang makunak. No derumbang nga ikaro na ti dosa akatukad ti inaramid na. Kamusta ti saritaan nyo kanibi, madam? Siyak ti kang runaan na may sakadagiti atapon da, tas siyak ti kalaban ni Eloisa iti kinabi si Mayor. Katsikon ka na iti survey, dakkel ti lamang na kanyak. Kat? Ibaga, ngawad ti kastangay na rabik ko. Ibaga ka na maabakak, awan na sakit abakrang ko. Ngam kabaliktad tayo tanging bagayo. Natural! Apay ki din nga ibagak tagpaiso. Ngam uray ko manunatayin tayo chay nga Eloisa. Madam. Amumatawal. Ada atap ko asaan nyo ngayon paiso tinang patay kadakwada. Katkas itinakudak. Kayat ko kumadatayan dahi jay apur ti kararwak. Madam. Agawitan. Ada tao nga awagak katsapay ko ba. Taiso ti baka ipatong paliti kayat ko ang mapasabak. Tawan sad ti manamnamak kada kayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.